live telecast no. Na bibia ya kama, bibia ya kama. Obaso ano a share. Obaso ano a share ama me na efe. Oh my goodness. Obaso ano a share o. Obaso ana wa share. Na efe. Anymre me chiache mu nyina me chia obi a. Bishop Belinda Brown. Obaso ano a share ama me. Obaso a share link ni mami, share mami. Share link ni mami na enye fe. Share the live telecast for me. Daniel Ato. Kojapi Asante mechiao. Eva Dubuain. Echapi Asante. Mechiao nyina Justice Osafo. Dr. Odro. I'm reading the comment from this side, okay? Sofujima mechiao. Mr. Patrick Ahin. Daniel Ato mechiao. Michio bia. Anyway, didn't come on. What question be with me the abani abobo into what question be a fabra. Elizabeth Odru, mom, how you doing? I believe somewhere. Stobite. Panda Multimedia. Michiemu nyina. Stella Champon. Welco Electrical Enterprise. Philip Ousu Appel. Mejoso Faustina J. Mejoso. So kindly share the link for me at least. If you like the live telecast, you can as well do share it. Let it get to a lot of people. Hey, Stobite, he says you are looking handsome. Are you sure? Gary handsomeness. So this one no be cash handsomeness. So it be Gary. It be Gary line Charlie. Nothing day for body. Reverend Adakwas of Penginimichiao. James Edward. Yes, sir. So, as I was saying, you can bring any question, pop up any question. If you literally have something that you would love for us to discuss, kindly share it. I'll say, Mesotia net.
Empire and easy. Bumpire sa and easy. Once on now sort. Sana koyo. She say my sachra men kubim. On send a matter to my tali in Messiah. I'm being holistic Papa Jesus tonight. So that is the whole issue. Robert, sorry, I can't do it. I can't do it. I can't. Answer OPATAFUOR, see my gentle. So tell me the question. I'm waiting for your questions. For the past last week to last 2 weeks, I've said a lot of things. So what is beyond you? What actually do you want to know? You can pop the question to me. Nothing there for body. I don't get money, Charlie. If you see say OPATAFUOR get some chicken change, if you actually no be my own, no be my own. Make no mind me. You see say this time around, menace the tear pressure give us for this up top. So them are chicken change me way we get where we feel like say we get money. So we should have they take there and show people. So make you not take anything serious. If you live your life the normal way. Okay. And Nana J Senior says, Papa, I have a question. How come a gospel musician can have a continuous hit songs for years, but at the end he will be broke and can't make hit songs again? It's very interesting. Now, Daniel J, I think I've explained a lot of stuff to you people, pertaining you people who wants to become gospel musicians. I already explained to you that we have rules of engagement, and every gift that God bestows to you, it comes with a responsibility. So anytime that God gives you the gift and you don't use it in glorification to the name, there's going to be a problem. And I'm in catchy. Mamin catchy kakade mamin catchy. Nana Jane, mamin chiro say, aduma chedie oh. Aduma chedie na ye huni sa no. Say, oyo osofo. Oyo onyuntuni a. Emma aduma chedie ehunahuna. And don't be taken away by aduma chedie. Anso obi oha ohu ade or shenkom. Sometimes there are some people who are novice or proselyte. Because will be a novice, I will be a wako baby fufro and now when ya be fufra or only who nim dear when you're well experienced with whatever that they have. And as I give you a diamond, if you only who nim dear. I do much at the yama no to a madin catch row me. And you to one here to me. TNE and you to one here to me. To me, in what essence? You need power in a sense, say, you are going to sing to praise a kingdom. So, oh, quacotunyum eddy, a peja ahinie be a Jacob tumfo ahinie, a radi ahinie. And you know, say, oh, here to me. And to me now, Sabi, a radi,
edi ama say anu nye den a uhia spiritual father, because more na otonyom tieni o, more na otonyom edi tuntum awurade no na watamfo edoso na Satan ahinie eye ketwa enti sama steady a every prophet biya no problem a okomu no eno abi na anwomtofo no so ekom. So enti obi o a adoma chede na nyame de ma wo no eye renewable within seasons be anytime bi wo ha e was say renew gift no ba obi o ha woni unya share nwomto na se na wa hyase na woto ni nyina e was say obi wo ha within period bi onyankopon enkrofo a omoto dwom no bia na omusua e wo system ni mu enti onyankopon share that the side gift ni ma within that moment say fa page na hinie na sa dispensation ni time no etwamu a time ben e na wo hobiem ebia na nyame onfa wonya adwuma biem e na ka hunu say untimi ngina mu a enkwa wieye obi obetimi agina mu akọ awieye bia no ayi obi okura seal, obi okura nso ano. So enti obi o a gospel musician no onya hit song baako mienu miensa na adwene ya ne se eno ano no wawie, instead of say teku ana sempoa na obenya wo enwum na wa release ni mu odi beye investment yie no onfa nya investment o eniji a eburo so peer pressure enyoma ensem fata enyoma ebo abura enyoma enye eno odi ne ho akowuram emasem ebeji kakra obi wo ha wo ye gospel musician enso wono mo ensa no so beji kakra bia wo girl mienu miensa bi eno so beji kakra ebia wo abusua mienu miensa bi a wo so hwe wo mo eno so ebeji kakra enyum to no so eye time and season enti ebeduru mra bi no na wontimi release hit songs biem enti once a wontimi release hit songs biem no ka hu say wo time betwam na wo time twam so a obia emma wo shows emmobiem eno nti obia ma wo shows emmobiem a de e wo say wo di stay top emma wo be relevant eye sika na sika no so no ebia na wo de na wunya ya no wadi Lydia Odro Majeso hey France for ho ye metia mu nyina France yesi me was squad wo pa Dina Ousu Mama Dina me answer Dina Ousu say Papa, why are people with good hearts always getting hurt and betrayed by people? I'll respond to you, don't worry. Enuti minia aduma chedi and sa na tie Reverend Stephen Andani, yes sir, salute you sofo Italy fo nyina ho ye, I believe so be away. Tie enti aduma chedi no, you must know your time and when to strike. So well hunu we nyina, I'm telling you say at the end of the day inshira nyame de bema nyina untimi nso sa na nyame dwuma ne tie. So and I was so making sure say Jesus started everything with prayer. So as a gospel musician, you must fast always, you must pray always, so that you don't get yourself disconnected from the anointing. Obi wonu ma na wa disconnecting who free and was rano. In Tubon se bedroom levi no wa dry or tonum bia ahodi bia ni more na wa hoden no dry no na enwosra no ehwe no na enipa free wo nchen because enwosra no eni na puli nipa mu ba wo nchen. So anything e bi wo ha ontimi ngina no ne wakotumi bi ho no akotete ne tekere maso no akodware aduro bi ne ye de efunu hu nsuo ma na dware ebi num efunu hu nsuo ebi koda mu sieye e de charge wo mu energies ansa no matimi abaye shows ni nyina ye say
omo nyomo no nyama bebre wo mu a omo nim obi wo ha onim hwe fa adoma nchede o. If you are not on say the opatafuo me ka say if you are not a father, don't play fathership role or else you will not get to where you are going. Obi wo ha nyankopon enyi ni ho adi nkyere o enka nkyere o se maye wagya oso pese wo ye agya enti beduru mre bi no na nyame ahoɔden afiri wo so na afei uhu dia wonya hwe meaning say a Christopher bebre asofo bebre omaye confused bebre abamu abu bebre adwane afiri nyame na ase akɔgye tumi bebre susu wɔn nkɔgye tumi no so no ɔmadwene yɛ ɔmo ntanta ɛna ɔmayɛ din ɛna ɔma preach gospel no but ɔmo gyidie paa de afiri nyame mu ɔmo nim sɛ nyame bia kura ni wɔ Yesu no kura no oni hɔ so bebre adwene saa na yɛ ɔmo but bia ɔwɔ asɔre 1 or 2 bi eninti oje collection ni offering bi nti ontimi nka oso ye din na agya odidi mu kakra saa na agya wo okọ but na kuma mu pa de wo ya we say ofiri nyame na ase ache saa nioma we nyina no eniema bi a enam greediness enibre arrogance prideness obi wo ha unni tumi kakra na wo so utimi sayare utimi sayare uhu ade na hye nkom but anu nkyere se we spiritual gallant we mighty one se uhu ade hye nkom o ka asem na bamu a onye obia o. A man's righteousness and faith is not determined by the number of miracles or signs or wonders that he had performed. A man's faith is measured in Christ by the number of adversity that you have been able to withstand in life. Sa na nipa gidie tie onipa gidie ene na ho odin wo sunsumu no ye measure no abra atorenchem ato na nipa nyina pa wo na anyema mu aye din na chese utu ani ento obi anim na watimi agina na watimi abom paye ama saa eneswa no saa amane no saa ohawo no atimi afiri wo so ene ase wei wanyini wo sunsun onyame ahoɔden wɔ no so na nyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ukogina park so wotena wo nsa loose na nipa bebrate agu receive it na nipa ate agu. I can see in the rest of the spirit, even the witches can see in the rest of the spirit. So a man's faith and spiritual maturity is not measured by the number of miracles that he had performed. It's measured by the number of adversity. You will only grow spiritually when you withstood the face of adversity. Obi also, you have not grown to certain dimensions. There are certain demons who are in the form of archons, and with the issues of these demons, they hide behind scenes to incite, they agitate, they instigate people, they fight. Almost share a two weapon of discouragement. Unhuda. So yawo ahonhum bi ohara ye from archons. Omo ye ahonhum a abofo mpanyimfo mpontimi nyina omanim. Omo adwuma omo ye ne se uye oho se uye gidi ni bebrebe Kristo ni bebreba na omo shutu weapon e de abo. Yetimi de abambuo weapon bo. Yale yetimi bo obeko an enkoda. Eninguase yetimi bo obeko an enkoda. Yaubi abrabomu yaubi timi to ubeko an enkoda na wabamu abu ye from archons omo na yes anyama no. So enti sanyama we nyina count ana JOC recording studio. Sa recording studio no obi wo ha ni studio no konfuo ne begina ma no. Obi wo ha malam ne begina ma no. Ayese car tienie uyusu car enye fitani bia na awose wode wo car ma no ema ne ye wo tumi bi wo anwonamam ye wo tumi bi wo anwonamam se sa tumi ni wudi a ye de ye car bia wode wo nsa besom bia no aboro so 2 weeks 3 weeks car ne be say na ye wo fitafo bebrebe a
Oma didi saa tumi ni bi. Swat ase. Enti ebi wo honma wo de o car na be kɔ no ho o ye wie ma wo any 3 days any 1 month na car na sa asɛe eye fitafo o ma didi saa tumi no ɛno na sɛ nkrɔfo ne o ma na o so didi ho kakra ye wo saa ne o ma no enti wo a wo ye nwuntuni na wo kɔ studio bi no bi wo ha DJ no sound engineer no a wo ha ono o kɔ creativity na ma akɔtɔ onwum no recording studio no bi wo ha o join court o join secret society malam bi na be build studio no ma no konfuo bi na be build ye enti wo mo a o ma fa ni nsam nyina no wa sɛ o ma doma kyɛde enti na me opatafoɔ me say Ghana anyontufoɔ bebrebe I don't literally listen to their music because utie nwum na o pick sound no na o share spirit o ta akyira o kura o venture entie o mo nwum enya ka de bebo high life o kura no atie fa better sa na tie enti no tie na wa hwe ho yie na wa hwe ho yie eno so beboa. Okay, back to Mama Dinah Owusu. You also pop up a question. We see adentine omo ye papa wa abrabom no ye heti wo mo bebrebe e wa abrabom. Okay, answer ni Mama Dinah ade a wo se oti ase ne se obonsam de obai se wo bewia na wakum ene wasɛn enti de obonsam ehwehwɛ ne se de bia enipa betena esum na onipa ani ase ate ne suo na yaw aba nipa mu na nipa adi nyankopɔn tumi hu yaw se eba ne saa ema nyankopɔn ani monyam eye ketewa o nipa abrabom na apagya ono obonsam ahenie efiri se obofo na utisha na se no se wudi ne ho yaw a ne honhom ntimi nya kese enu nti na de bia ye se exalt the name of God se utuntum onyame a emo ye kese wo abrabom ema de awurade empese wo de be ma mpo no awurade e de ye dey e de ma saa na etie na enam se bonsam ompe enipa bebre ompese wo mani ba ginti no wa sheda achichi enkrofo bi e de wo mo agu esum mu tuasie yie wa chichi enkrofo bi de wo magu sum mu a saa enkrofo no de wo magu sum no ebi eye awale bone ebi ye yare ebi ye eka ebi ye ekom ebi ye ninguase ebi ye apinisie ebi ye akirisan obi wo ho a typical bre abrabom bre pa na dan so no bre wa abrabom saa na Satan ede aye no obi wo ho a ogina faako ni aye ne se runabout o chiri a no asa besi na nan bibia no ha onye ebi da enso so ne ho chire ne chen obi a saa na bonsam saa problem akoma na bonsam ede ahwia onipa wani gie wasundwie ene won kanko enu ti de tie ne se onipa bi ti asase we so na ofa onyankopon ahenie edi si ni metri so no o se di onyame ka no ene no obeya na se udidi na uma enipa bi ubua nipa eyi nipa firi amane mu a saa nipa na wo ye saa de no automatically ubeye bonsam ne tamfo adentia de entine se wo onipa a wo hweme ubedi bronya ubedi Easter ukọ akọware ukoye party bi na wachechiri wo nantwie edi na bodua mu na nyankopon ye adoma nantwie no na obedi ubekunu na odi ya celebrate saa afashion na se obi nam baabi na obesane nantwie ne se nantwie na obo edua mu no ne ho omobo enu nti nantwie no nko free ya me pacho wo a ubedi u birthday ana ubedi ubronya ubedi u Easter ubeye wa fashion me pacho sen e na obehu no sai nipa no bepe na asem da o mpe na asem da enu nti de tie ne se wo nipa na wo sole a wo ye adoye no you provide comfortability through the Holy Spirit e de manipa so what you are saying you provide comfortability onipa bi oye papa bia no wodi unam Kristo Yesu ene ho konkro tumi so e de onyankopon ahumoboro
kai nipa eboa nipa eyi onipa efiri esum amane ene aninguase mu enam saa nti no obunsam ebetu so sa. Now you have to understand say there are mechanisms involved. Ye wonioma bi a obunsam nam so edi tu nipa so sa. Onam na hohomone enso no so. Se wanam ahohomone enso no so a onam nipa na obo ano na mu na waye de wasori atiawo. Eninti omo a osori a obo a omo no ebi be ye otamfo. Enso wonye ne hwe. Ye wo obi wo ho a waboa ne da. Enso wokoto se ye kan wasam ya ono mpu ne boa eme yesel ni nyina ye tam obunsam na kwaniasa ene na kwa ahodo a onam so a wode ginipa ede ko esumu eme omo bre so wate ase eno nti wo akomapa no enam se wo no wuti asase we su se agenkwa eno nti no de bia obunsam no obedi asie ono obeko saa woye nipa bone woye nipa papa kora na adane wo bone meye one of the typical example me ye papa me nya aye ubeye papa at the end of the day na adane bone ebi wo ho a de ehema numu a me di mpo me yi e de manipa so what ase enu nti at the end of the day no akatua bone sebe empanyimfo se nka wanya bibia amfa ama wa ase a ye njai ensa ambo no kro no enu nti se nka obi ye wadoye na untimi nka nkere ne se me pacho me dasia enka unkogina baabi ensa anse no nanso so me opatafuo de me ya doya edane me bone obi timi di sabotage o ekeka nsem basa na odi agu hufin what you say but ni nyina mu no de wo mu ne se wa ukura akomapa ukura akomaba na odi ye adoye no me ka no kora na de akiro hwe ade wo se oti ase ne se apart from wo tie me kanya me so no kora na de akiro me start ye say me practice the me ye no aboa me bebre I save me from a lot of troubles. I provided a lot of peace at your money. No kwasem na meka 20 mama dina. So we nipa bebre adoye na se edano boni na nipa hetiwa. De me ken opa fa eno na me ma fa. The early beginnings of this year. And I'm sure say adapt sa lifestyle na me be kan kire no na aboa me yie. Tienie one ade a mama dan na wo se oti ase ne se wo mo hu wo mo abonten a ebi abodam ebi aye ayarefo ebi ebre ebi tempentem kwa a omo ho kire wo mo no enye omo nyina na hia moa wo enye obi a na hia moa ye wo obi no mo ho a they need character not help ye wo obi wo ho a wo suban fi senimu omuhwe oni respect obuan 1,000 times obe disrespect 1,000 times enunti se ohu se obi ho kire no mama dina empentem tienie se ohu se obi ho kire na mama dina empentem mwa no dina owusu se ohu se obi ho kire na empentem mwa no occultic grandmasters won omu se obi kire na omu empentem mwa oda adentia unless say omu a consult a lot of deities ni entities na omu a kire wo mu sese e wo mu say bible say nyamesompa say ye kohwe obi a onibie mobrofo ni nyanka ba me kan kore de a kire bible ntimi nka kire me say me kohwe akwala baifo da if you say baifo bia na ni nso ade or you ungrateful obuana na at the end of the day obe betray nemom e wo say wo akomapa tienie wo akomapa no e wo say de bia no unya anida ho na wo de aye wo papa because asase bi wo ho a e ya asase kwawe as enhira ne adoye na ye no ye adoye for spiritual nourishment ye adoye for spiritual nourishment enti adoye a wo be ya e be kwakofa amane abro na afei ama musuo ni esan aba be di wachi me pacho you cut it off. If you say baby a wo to wo seed ni call ye no emfaso amaso ye won krofo bebra sister Dina enye obia na hia moa wo
obi wo ha koto se oda abonten na nsuo ebona emwa ne da emwa no da na ebia saa nipa no tie ni ye ebia saa nipa no ogina abonten ho na nsuo bu no sese one wo maame na tifie ena ni dwa ne na hantanti ne maame ntimi control no ena ya walking out afiri efie na sebe eni ni esekra eye ewo saa eba no mpo no omusi wo muntimi ntena enam na hantan eni ni dwa enti na wo awo abonten no na obetimi ne natena edika hunu se saa nipa we wo gi no na odi ni konfie na wo ko se 80 billion euros ewo no ho kura na eso manfaso da if you sell onye papa huhun fitini mu ani a enso ade tinimu so ati ase enti nipa bebre emwa wo mo ye discipline in your spiritual life. Yes, ye discipline in your spiritual life. Kanino na mi hu nipa na obia na meboa no obia na meboa no na enipa no ye made na ye me ya afemi ko Jacob tumfuo animu a Jacob tumfuo timi busa me se saa nipa sumasi a mebo oboa no ube seek permission from me ansa na oboa no me na me catch you say kone koya na odi wo awpe eni unyansa akoye na afa nipa no asole atia wa aha na obeka wo akoko handle ewurade timi kasa bi kire me nti duru mire bi a mi hunu se mi ni to mi na nam mi ni to mi na nam enu nti saa to mi na woni ne nam de bia e wo se wo consult no my mistakes bebrebe ene ye won krofo bi wo ha I gave them the privilege to get closer to me. I'm telling you, say, ye will be no ha. Mia na me di misikan, mia misika. At a point, if they hadn't met me, they would have died. But Busa won say, and Nadia no mo catch me. Me, my year or software doye, onyami nipa. Say me nim say, or software no sa envy me. My year or software doya. Mi kura sika mitimi mano bi ha 100,000 Ghana cedis 50,000 mitimi mani sika kese because mi hunya mi nipa onam amanie mu a na ye ma reho me pese me boa no na onu sunya ba bi tena but at the end of the day no sa osofo we no o yusu sa sika ni na o de fight me tie nie mahu obi a ne yire onu ankasa ne yire one nete a poison ama aduro no keku no me na me koje no bom paye eye niam ma no oproi but at the end of the day no sai nipa we yankasa o sa sorry tiame okay cancer bebre e de bastardize me tie mama kase mi chiro sister Dina adoye na wo ye no obi wo ha onfa ho oye na ni mobomobo na odi usika ma na sebe mpreduasa una wa hunu nyansa na odi usika ma no onfa ho obeji sika no wadi owia obesa akodi watem aguso because ofi say wajimi unjimi ya enka odi usika be ma no. They have said all these things to me. And from the early beginnings of this year I decided to take certain decisions. Me can say tienie say Ewurade Nyankopon kasa ya upasu said de me moa da tienie me catch them me early beginning of this year say Ewurade kasa ya me moa da me mfa ho ni unipa ban a wo ye upa ye minua upa ye mibusuani upa ye hwan me mfi wo da upa ba bia upa bia akọ ne kọ say me din sister ubeji di say I save me a lot yawa na me namu broken heart na me namu enipa omu gume ase obi wo ho me see woman bi
oni ni kunu di ombe di kura edin na me je wo mo na me pe baabi mu omo tena ye tie ni ye me pe baabi mu omo tena ye enti every Tuesday bia no na me yisika na me di ama wo mo every Tuesday bia no na me yisika na me di ama wo mo na omo di ato aduane edi. Could you imagine say sister no you sue me opatafuo me din e de koji asoreba foforo a ote America enioma e worth over 4 billion e ka kire nipa ne say me opatafuo e na me se wonje because enipa ne ba sorry and you get access to enipa no tie nie enipa ne ba sorry and you get access to enipa no ene sister no minim say ote America obedi mi hu ya obebre enso me come in some nyame asem ani tumi ekura me say minim ho hwe enso wazano agene nioma obi a one ne kunu ene ne mame ensa de ombedi ekura eden saa ketua we mu di tua me eduru mre bi no na omo hye mi hunu ya me pamu ni free asole ho tienie mi hunu ya me pamu ni free asole ho no sister Dinah me kama akosem na dia kiro fa bi na fa bobra mi hunu ya me pamu ni free asole ho no omo hye asole na se ene omo keka na omo se me etidie na adwene mu oha no na wato na ode nam tienie o abrochirefo a me ne omo benya issues bebrebe nyina no ba kokura ni ba me nim ho hwe obi wo ha wada na obi ayusu di na ode age ni bibi yesi opatafuo na age how there was woman bi saa same way zenetofo nyina ya we saa same way American eye wo mama Dinah na medi bi ye adanse akachiro woman bi na owo asori ho ewo ye kan say boshen na woman no oyi obi a onibi tie ni yo woman no yi obi a onibi eti mia na me sorry a me kra emo me kra entoma na me sa de sika atato na me de ama woman no na woman no de akofie no akonoa na ne nananom ne ne ma na o manya bi adi tie ni ye ebi wo ho a omukọ hospital ebi wo ho a omukọ hospital a eho ka nyina na om de abre me na matua de mi ni ho no so no na omo de akoma Mr. Osei na Mr. Osei atua na de ya ne se saa woman na odidi mi nsem no onu ankasa ne yamu ba esori anu odimi tifie otimi di matam nyina ase me kwase a abrami mi hu ni da enye se be ma bese o pe no ase o mo sofo no kura bese me penti na mi di na tem mi nimu da mi nka bi da o di matam o ma me koka otimi ka se me sofo we me pe na ase mi so a me nya obone de ya me ya ne se mi mpo na me sori a me hwa wo ma me mano entoma fra me mano aduane di no mama ni sika to no ho enso sister no otimi di matam saa otimi di matam na wonim de nyame beye wa di matam ana yale bono no omde ni nam afedi me wo ha me ye program sase we esi wasn't it me ye program ana o maame e de ne ba ho no me hwe na nim di na so me ka tren say me nje no da omu be pacho e be ka dey man fi no ana wuma no tim owuye no ena ka maame na me didi ma ni bi no ana me ka kire eja sei tie nie me ka kire eja sei on hweye no amfa ni sika ama obi a ni kapre kura ma on fa ma ni pa no ni kapre ni sika kura fa ma obi a wo zenete ho afedi e wo ho no na maame na ba be ka kire sei papa
Mako hospital ni yesi mi ntwaduru. Eni ade. Saa time no so na me ma sorry na me tifie. Na me ka kire just say mane mfa ne one city kura ama no efiri say wo na wo ti baabi na wo ya enipa ne papa no. Ono ni ya buba na ono ni maame anya ne fere say wo maame untimi nhwe wo maame. Wankasa wo maame untimi nhwe wo maame na obi agye wo maame hwe na wo sole a o sofu di mi ma si puppet so ene wadi matema kire na wo ehye utimi say o mpem asem na wo mpem asem a be fa wo maame firi asole wo woman ne koda hospital kwasiada anumere kwasiada tieni o kwasiada omo ba asore kwasiada omo ba asore ene obeka kire ja say omo say ometua 2000 Ghana cedis no mfa nto aduru no enti mi wo fie ene ja say frame wo phone so na me ka kire ja say ni one cedi kura mfa ma no ni one cedi kura mfa ma no obewu a onwu na this time around me nje no da okoda hospital no ye na me kotua hospital be tua won aduru enso so ne ma eti wo di ni patem ne ma edi ni patem eti woman no mama Mr. Osei amani sika ene wotena hwanti be anwumre ses mu no koye anwumre na de be chi Monday na yare bo no Wednesday say Tuesday say da be ene wo wuye manje no me catch them say me nje ne da me opatafoɔ me catch them say me nje ne da mema na wu asem we esi wasn't it asem we esi wasn't it asem we esi wasn't it saa da na ye program so toy ma woman ne ma so enti ye obi ho a wo evil thought wo ye nipa boni ni adwempa ni tirim obi wo ha adwempa ni tirim obi wo ha otimi dwane ba ebetoa wo oka na asem kirewo na umani sika na ya gangi up say woni nipa na koda kwasi asem se ya kumase enti kumase de kumase ni bie no ha me se meti manim e de a kye no kumase ye wo that era na enkrofo omo ye evil people uye papa ma na no de adan wo bone obeka asem e de agu hu fin o de be gu hu fin no agu ani mu ase poto so enunti no maame dina adoye na wo ye no ye ni nyansam adoye na wo ye no ye ni nyansam adoye na wo ye no maame dina ye ni nyansam nya obia na osori na odu sika ma no na yaye bia ankosi aga yaye adoye na bia akosi aga yaye bia ankosi aga enkrofo a mesesa wo mu egu mi ho so wa asori dem ni nyina ankosi aga masofo nketoa de ben ni nyina ankosi aga eniti no mi hu sua nyansa bi firi mu na de bia no ukonkotodwa ni mu a bompa yese awurade oma wa hoode ne nkwatenten na eduru mire bi a eya adwene ho tieni eduru mire bi a dwene ho na wo kakra na wanya ne di metiwei me to asori mu a metifie my brother me ye 31st bi a maame dina say ye 31st ni etwa beto TV so a enya anu no bi o ha me ye 31st awie no me come in some Bible na 5 to 6 billion na ko me ye asori 31st awie no 5 to 6 billion na ko omo a me ye asori wi a omo mba giska papa me school fees papa me yare papa me ye this papa me ye that papa me ye this papa me ye that busa ho say akatua ben na omo de maame. So I sat down say mumu bi ho a mubo say ye 31st ni wi a upa ye steady ye pon 31st na matu car ekofie say mumu bi mo steady a ye pon asori na matu car ekofie ubo say me kwa be 30 minutes na masaba me ba na me kura bag bi
saa bag na ekura me no eye sika ma saa bag na ekura me no eye sika ma me be cheni nyina enso na me ye 31st ni wie no ebia sika ba ye be 60 70 80,000 busa girls o mo kan sika ho o mo hwe sika so wa asole wonom bi o ha me ye asole be wie no na sika ba 31st ni nyina ye 80,000 Ghana cedis 80,000 Ghana cedis bi wo ha me ya so le be wie no na mi sika ye 80,000 titi sika 800 million na me the 4 billion 5 billion 6 billion ashe bag mi no ma be che no wa so le wo mi timi che sika e ma ni nyina asa na ma sa yire eja sei na ma tutu lu botoma yini de na ma sa che aka ho ansa na matuka akọ children's home akese emubuafo anifrafo enkrofo bebre obi aba 31st ni bi obi asmeja no kwan me kramu bi o ha 2,000 3,000 bags of rice na egu ho enti mi yimu no bi amu udi deserve 30 busa obi a waba mi 31st pen se me boa busa obi a waba mi 31st pen se me opatafo me boa ni nyina no enkosi aga o enkosi aga enti me tenasi hunu se wom se wo ye nyame adwuma de but suanyansa ni nimdie suanyansa ni nimdie na wan suanyansa ni nimdie a de wo ye nyina na enipa de be ye obone enipa o de be ye obone enipa be gu animu ase enipa be ka asem bi a ada wo de waso beti bi no ukura wo rebe ho me ba me hyase se me ya asore me enipa mu wo me nsamu Jacob tumfuo o de ho bebo na obi antimi nkum da enti nipa mu wo me nsam esusu wo ma no nko ade me ma ne wi man fini da enye me dese wo wuye o but de aduro no na ma ye fed up ubewu awu ne ko I don't care. And you know, Mama Dana, try say, and how who be bre woni pa ho. Obi so a, obe betray obi ano, me kan kratro. Me yesofo, nipa bi obe betray obi ano. No matter the apology, forgive the person so that you can have your way out, but never allow that person to get closer to you again. Me kanya me so natural. Once evil, there will always be evil. Onipa onam street tiedie obi onam abonten obi onam street so na obre na eniema nkoyie na yegu nanimu as na nipa atwetwe no na wutimi fa nipa no e de ni bafie e besesa ne ho atare e ma no enioma pa yi nanim guase na saa nioma we nyina woye de ma no na anye ne fe na otimi sorry tiaw e kasa kura ma ne voice etiaw e disrespect wa eye sane ebe ya unya akumayare enti na wani enya wo ya bebre enti fa che nipa no but emane men wo da nyame so no kura na maka kire wo no nyame so no kura na maka kire fa che no emfa no mu asam enhye wo mu fa che no but emane men wo da ena enya kwase abiem se odamane mu a obesa akoyi no enya bi da enya nyameso me ka nyameso na kra na dia kiro enti wa hwe ya abrabo na wo bo no ho hwe anwomtofuo asikafuo bebre ani akristofuo bebre no enye se nyankopon wa nhira wo mu but adoye bebrebe adoye anyansa nim enna amoma bofom adoye bebrebe tienie adoye bebrebe hwe meti wo saa no enye nsem bia na meka no wa abonten o enye nsem bia na meka no wa abonten but we
We have been through hell. We have been through hell. We have been through hell. A dream maybe now it feels like poison yourself and end the life. Why? Because of and some people will be the catcher on who feed that. And some people will be the catcher on who feed that. And you will be the goon who feed that. And then when I decided to stay away from people, block certain people, delete their numbers, and not even respond to them, I have saved a lot of pressure. And then me free. Odi for OPATAFUOR me free. Sika na me did me masa ankrofo. Me chance yes me saving. And nessa sika no ebetimi atofie. And nessa sika no ebetimi atofie. Ah, sa sika no ebetimi atofie. Says can ebetimi atofie. And then me church even instrumentalists for bill. TNU instrumentalists omo board drums e wa sorry ho. Omo bill me sheda na me tena ase say ye woni oma bi ho a says sika ni nyina no mindi every month biara me tua says sika no said ye tia pepepe na me de ato ho na me de mani na me de ahra ade. Every month biara instrumentalists for omo drums sorry they take 4,000 Ghana cedis. 4,000 Ghana cedis, you know, they share it among themselves, 1,000 each. But Busaun said 4,000 times 12 ASA, 4 times 12 ASA, 4,000 Ghana cedis every month. 4 times 12 ASA. Check Isikano ASA. Nenya me ya adoma kwesi ada oya asori wiesu a sika timi ba 800 Ghana cedis. Tieni oya asori wie a me come in some Bible me ntwantro nkyere oda bitimi ye asori wie na sika ba asori wo ye 800 Ghana cedis. 800 enduru $100 okwesi ada air conditions so ye bonum ye yese na sika ba ye eyesen 800 Ghana cedis. Would be to instrumentalist, would be to water bill, would be to light bill or form ho. And yama ye cleaning a form ho, and yama ye cleaning a saw them ho. Eddie keep you on neat. Nini nan ye yan way. And ye do me me catch there just say, massa. Let's step out of ministry. Nian compare Juma Fufronye. And ye do me ye kwaji concession ani ye mining obi onim ye bia be catch no ye kwaji concession ani ye mining eduru mire bi na ye toto gold gold. We go to mining areas to buy gold and resell it na ye nyakakra ewo so na ye timia save na ye duru ho ye timia nya bi atua edanika. A dinosaur a solid woman over billions of cities. Busa says sponsorship no way. So I took all these people to myself and son one more didi, one more benumusuo, one more ye bibi, one more bibi nina. It goes into my account. The whole church of Pentecost, TNA, the whole church of Pentecost, asolike siyewe. Assemblies of God, asolike siyewe. Omo member timinya ehie. Omo kwa no mama. Omo bo ensa 300 Ghana cedis. Anase 700 Ghana cedis. Ebi wo ha omo bo ensa na eye you can say 1,000 Ghana cedis. Tienye omo kwa omo bo ensa na 1,000 Ghana cedis. Asolike siye no. And so make OPATAFUOR me ba we year zenity baby odi a year invitation by ye biaro ya monsa kra yes ya monsa and 2,000 Ghana cedis those days
Those days. So ya mo ensan kran fa ma wo. Check it those days. Me ba aboshen ko 5 years. 31st October 2025 na me ba aboshen menya 5 years. Ya ba aboshen on the 1st of November 2020. Tiedie enti obi wo hono a me hu ne lifestyle na me sere no. Me hu ne lifestyle enti no omuma asori no sa asori no asori samu no efiri mu because I say gross wickedness and evilness. Obi wo hade obeda kura ending. Obi wo hade obeda ending. Bible say ho say oboa ni wi at the end of the day no ekosi say. Etimi twantro ne de ato so ne egu anim ase pasa. Obi wo hokura wonim ni baabia o. Wonim ni baabia. Wa ba sori no abesu e de akero. Ne watam sika na wo de amano. Se je fakope bibiye. Na enkrofo asa gangi up. Se sa nipa no wasa ne na koda. Enu nti na wa mani sika. Ni egu hu fi pasa basa. Na ni party wono omo sere. Edi bro, sister, people don't need help. They need character. I'm telling you the truth today. People don't need help. They need character. Obi wo ha o hu ni sa no. O nipa boni ni say. Na nye bra wo bre nyina no nyame na atua ne ka no wo bre. Enti wo sika na wo de koma ne kora no. Sa kamia ye say o challenge nyankopon. Obi wo ha obi aboa ne da. We di na tem asese ne kwasea. First, make OPATAFUOR. Make OPATAFUOR. First, me mamisto say eko krantoma. Me krakente. Ema o ma wo. Ema o ma wo. O ma anya kunu. Ema o ma wo o ma anya kunu. Brabo no din no. Na ma frɛ wo mo. Mitimi busa wo mo say die na obeye. Os ebitimi ka say papa metonsuo. Papa meye store. Enti ma famu dia metimi aye no. Bia 20,000, 200 million, 100 million, 50 million. Na ma cheche e dia ma wo mo. Say mo mfa nkoye bibi. Hwia kai. Obeba ba gisika no. No de aye nkwan no adi. Ube shia no aye ne hopopra say akukọ a oda buchiem. Akukọ oda buchiem. No asa gina ho say hu ye mobo because ye moborofo. Eye ni suban. Obi wo ha omu ade. Ye wo ma ni bi ho mu ade. Ye wo mema ni bi ho mu ade nti bro mo bre no. Ye wo mu a na pe no mo bre because oboa no kro be di watem. Make OPATAFUOR na me kachero. Uni mo ayabo mo ma di atem. Enti all this nonsense adoye enkwasi adoye we nyina no. Matwa ni nyina mu. Ofre me a me mfiu me pa na mefa. Eye me amitumi. De bia me na me kan say sika mitugu wo boshen. Se me de sa sika no koye ministry. Ewo Accra enka me domintimi da. Sika mitugu ye. Adoya me ye tugu ye no se me de koye ministry ewo Accra enka me dom enka me ntumi da. Enka me dom enka me ntimi da. But ni nyina no it has been laid wasted. Enti mama Dina adoya na wo ye no ho. Obi besu ama moja abakura ehunu mobo da. Wo ye me fana me kan kore na di achero. Obesu ama moja aba ehunu mobo da. Until say ube bomb paye.
ema nyankopon ayi ne ho adidi a kire o ewo dayem se ebia nipa we de o se fataboa no na saa ama enye bida obeka na awe hosem kire wo ena me kuna tumi ena me yira ye me sei ena oh na uni marriage issues am solving me opatafuo uni marriage issues am solving uni wo a on the verge their marriage nearly collapsed uni wo a nkoma wale egu a me opatafuo me gigina mu obi wo ha ohia na egu aware no ohia na egu aware no enti ohia na egu aware no mi twa sika na me de ama o mo se mo mfa nkọ mi twa sika na me de ama o mo se mo mfa nkọ na asundwie emra aware nim hia ebe se di watem o mbekwa kogire baabi ase won be ka kire wo no otia otia okra rebe ho I have been through hell. I have been through hell in the hands of people, my own very ones, my own very ones, my own very ones. Even omu ye relatives, omu ye relatives. Omu ye busuya krana. They got closer to me. Unim do omu de ye me. Unim do omu de ye me. Me tam sika say na me di ama wo omu. Ubi wo ha wa boss sa completely. Ubi wo ha wa boss sa completely. Omo ni mini ba catch ro. Omo ni mi mfa sika nya hwe o. Mi nya sika ma ne mmoro so. Nanso me sama ni mbegu ase de mema sika anim agu ase. Enti me wan si di kura na ekura me a me de ye show e ma ne ye fe. Sa na me suban tie. Enso busa on se sa nkrofo de be kwa kosi se. Enkosi agada enti maame dina hwe na tutu nioma yie ema obi aho nya omobo na sebe empanyin se emu akwa adidie ema ya ye nka foforo mfa ngubuom de me ye the first one no wan yi maye na de be biem na me ye ma wa be ye ofe eni ti wo ka hwe ya me mfi uda me sa na me suban te upa ye den upa ka den me mfi uda sana me suban tie enti se wa hunu saa nioma we a obi wo ha ubeye adoye abusua no obi ani bi nko a ne wa pagya ena osole a sister nioma nkoyi o no wa send kunkron bra nioma nkoyi o no wa send kunkron soa nioma nkoyi o kunkron asumasi nioma nkoyi o kunkron na wo send wudi kunkron busa ho se ada wo beto fom no sa nkrofo na wo ye kunkron ma wo mo no o mbetimi apagya sa nipa na o mo ye kunkron no wo to fom o mbetimi apagya wa na sa nipa a o mo ye kunkron ma wo no o mbetimi yana ombeboa na saa nkrofo no emu de hi na bekwa kogina baabi aka asempa akyere o Samson Adotei, oh, send me a message. Do you know I've been looking for you? Samson Adotei, this man is a very good man. This man is a very good man. This man is a very good man. Send me a message on WhatsApp. I have a gift for you. Hey, I have a gift for you. Oh, Samson Adotei, I've been looking for you. I've not forgotten all the good things you did for me. So you see, adoye na wo ye no, ye ni nyansam, ye ni papam, ye ni kwampaso, na fa nyansa to ho, ni wiase no se de tie no nya sa na tie, na kakra na ekura wo no, esa obia moa wo da
ombesa serew eno na ma asikafuo bebre na omuye akristofuo asofo bebre omuye kristofo anyontufuo bebre omuye kristofo businessmen omuye kristofo no na omu bi but omu yadoye abre omu sika saye no enipa nyina ye yamse obia yi omu maye obia mfi omu obia mfi omu obia mfi omu ye dibia so many papa from asubontin na dollars mitimi sesa dollars mitimi sesa euro mitimi sesa pounds ena de esa minisika ena opatafuo kra matofo omo ni mini those days in the cultural Mrs. dollars, Mrs. pounds, Mrs. euros. No ma be check me check just like that. Me check just like that. Tienio, omwa everybody nyankopon. Mrs. dollar ni euro ni pounds. Mrs. dollar ni euro ni pounds. No ma check just like that. Na me boa sa dollar ni euro na no aho enka misika ka witimi bi but ni nyina na aye waste a Christopher wa adwene bi ewo mutirim se woye adoye na enipa no woye obone kora wa ya ma awurade oboa awurade onti ba bi o otinipam enti nipa bi a obeye no adoye na obegyina ba bi atua o kaka boni bia no sa adoye no akọ waste eya asase boni unse me kire wade fane se Ghana sika ye kwami fane se mensa we eye nipa mensa we so ye nipa enti mensa we be nantia na waba nipa we ho na ode abeboa no se we ji na se wanyi we aya sa ensa we eye asase boni enya asase pa enti mfaso obi amfiri so ma sa na abrabo ne tie enti obi wo ho a ba bia wodi usika ekọ no enye asase pa eye asase boni obebre tienio ubebre baby audi wonsane kono ubebre just like that ubebre mfaso bi ani so stop it nti abrabo na ayebo no se wa mo ani ana ho a usika besa se na akwa no ebo enwum no o se Yesu ka asembi o se ehiafo de omo wo wontam daa ehiafo wo wontam daa nti wuntimi ntu wo hiase na emom hwese o kakra na wanya no emfiri wo nsa na nipa ni bi wo ha omo ye nipa bonefo omo ye nipa ben nipa ni bi ya ebi mu aboa sene wo mo a esene wo mo se omo tua podua wo ye won krofo bi wo se aboa sene wo mo a esene wo mo se omo tua podua na ebi mu omutiri mu ode yankasa obeto amana di ato amana hye no wasa atua o kaka bone obetam phone no wakeka nkwase asema kire onfa ho onfa ho yes onfa ho obi a nanim agu ase wa abrabom obi a abrabo agu nanim ase tienio obi a abrabo agu nanim ase na ne o manko ye ema no na watimi anante agye no se wo ye oba se wo ye bema na wapepa nanim gu ase me kai lady bi o se papa me kwa adwuma na yesere me menya 45 years me kwa adwuma na yesere me adeya o eba common eba nti okwa adwuma na omo sere no
no mu gu n'anim ase na omo keka nsem hunu e de kire no na woman yi obesususususum hwe n'anim din mankasa am so de matemeboa gisade we ukọ aye ni say me kra no ase obi a watwa brade obi a ne mensese ma de how possible na betimi anyem kakra ase ne honam ye ne basa okọ hospital a abrofo no omutimi ye eka funny statement bi na mesere omo say ye hu se bibi da oyem but enshow say eyensen ewo mu a we say tena fie wa abrochiri tena fie enko ewo mu a 6 months o say ye hu se eyenipa but onitire tieni o ye hu se oyenipa me rade ye hu se oyenipa but onitire na woman yi ba na watue su mu papa ene de me ko o say akwala ni nitire na so onitire no obe da ahome kakra woman yi kram ona awoe owu wie ya na obi atimi akoka kire nipa ne se wo hu sofu bi a oye sofu papa echen mi we die enti so opatafuo na ofre na onfa no sofu we die oye good say na papam okoye wa viro afedi oni na muni na yale be bo akwala no kinkira akwala na owo no tim wawu enyam na mekum akwala no ba me kire wade tumi na no o haw na o ma wonwo no se na sofu bi hu oden a obetimi achichiri tumi na mo wawo a nkomo chichire no obi ani hu ahoden ti na me chichire no inti se ofiri adom na se a you have all those entities you have fought, or those entities that have fought them, they will come back and fight you. Me wo hono mu anansen no aye voice note papa ma ye boni oha no waba papa ma ye boni madam fu bi na dada me na papa manim agu ase akola na minya ye no papa obedi edi sa akola na firi minsa enti ama bema no kra na ase ompe manim ahwebiem because e baba akopɛ enu anu no na me ye di mankasa me oye voice note no oye de mami na me tie mankasa manka hwimpo man respond no life na nipa sa enipa watimi aye fasting aboa no na obi timi firi baabi abese wa kire no na wono wagye adi atadi na wagya wa kiri akọ ye de ope ne de amane eba wo so a na wasa aba o se me ba me ye sofo magimi minimu nyansenti a betrayer of your type, an ungrateful being of your type means I tolerate you na me open up na sabra me pacho me in my kingdom I don't dine that way, I don't behave that way. I don't behave that way. Me ba wiase. Obienu a wabedi machi a wawuda. Obienu a wabedi machi a wawuda. Enso woman we nko ade me mani wui e wo bosan abonten. Me mani wui e wo bosan. Me mani ba ni wui. Ono anso wui. Manje wo mo da. Me ka kire ne se me nje ne da. Na sofu bia nso no betimi age no obewu. Na next time wo wu no okwa asamado a you should be grateful to certain people, because there are some people who are they are angels, they are God sent. And in John say, I live a stress-free life. I live a stress-free life.
I live a stress-free. I see you people suffering. I see some of you people suffering. And I know you know me for a fact, say, I can help you people physically, spiritually, mentally, emotionally, financially. You know it. But do you know the reason why I obomi punumua, mumubi oha, mubo punumua, na moko, oma na masabe bo pununu, unze mimbie, dintia mimfimu. I don't know whether you are part of those people who need character, but not help, or you really need the help. This woman in Zenith from Kronum area, they're the man young farmer. And so Nima etimitina fie di matem say they don't like me. Nima or say me OPATAFUOR ase. Wo na wo se wo mpem asem no so a. Wo a wuntimi hwe wo maame. Me na me hwe wo maame ma wo. Nti wo pe na wo mpem asem no ma ye wo maame den. Na Zenith fo bebre mo bre. Sa na ti o. E obi wo ha wa ma wa adwene mu anye na ho a obi be yi wafiri adom na se wo yi wafiri adom na se abekọ akọbrẹ sa wo be chinchinia bo se na waso se emu ye ohene because message na omo kan nyine mu oha bo sa you need OPATAFUOR, you really need OPATAFUOR. And then abstaining from people have saved me a lot of life and a lot of troubles. And then I am enjoying my peace. Today, no church. There is no church. So when I wake up, I have the maximum time to myself to go and attend to so many issues. I don't waste my time. Those days, Tuesday, counseling section. Wednesday, it's hot prayers. Friday, teachings hour. Sunday, service. Monday and Thursday also belongs to tower. Monday and number 7. Ubusa me tower teams na obabani ejina ho bomba ye. Thursday tower ni bia ni ho a me maneda. Tower tie nie. Tower bia ni ho a me maneda. Ye betena ho Thursday and number na ntontoma wiye sa na ade achi Friday. Ni a bomba ye sa. Nti na me ya adoma Friday ye kofie anumere be 6:30 na ya sa hye service ase. Eno obi mra asore kura metie nyame asem no. Oba o se yen na me ba asore no. O hye bi didi matem. O hye bi tia me na aso. O hye bi munu emuna kire me. Obi o so a obi akasa tia me. Tie ni o obi wo ho no mu a o se obi akasa tia me. Obi wo so a asore no o ma ademtia obi akeka nsensem a kire no. Na me obi a mi wo suban bi wo mi mu. Me mafia wa me ye ma ne ye fe. Wo a ofili se akwa mafia me. Ene pano chano ena brasoli kwesi ade brasoli yede matu asoli ni mu. Ene so any church you want you can go. I don't care. I am not let me put in me. I'm not afraid losing a church member. I'm not that type. Because what I know is that those who truly belongs to me, 1,000 years they will wait for me. Those who truly belongs to Jesus, no matter the shakes in the world, no matter the tribulations and the atrocity, they will still hold on fast and wait for the Messiah. So that is the whole issue. And now sorry be anyhow. And then I'm a tiffy and me enjoy life. Oh ha na Zenith ni be a test. Papa me home family. Now home family me an catch me all day. Apart from a brochure phone the mon kan any enkran for no so mon kan. Now wo Kumasi a test OPATAFUOR a Kumasi for me nipa me oni miensa bi. Mo amaka no wo test me say papa home fa me nya all. What do you want me to do for you? Asori wo hokra na ba asori. Asori wo hokra na ba asori. Na na wo yale a wo se me nya all.
Deɛ na menyo. Enti dina how hu bebre o. Enku hu bebre na nipa hu se wo mre wo akoma pa. They will take you for granted and see you to be a fool. Omo di be diw. Okoka na aka kire wo say we Kristo ni pa no masa me de oya me di Kristo ni na to form. Me oya me di Kristo ni na masa ma nya ansa kira kura ma biebie ha no masa ene ma ansa kira ma ya ma ansa kira ha omu se we are software Ewrade my bro enipa timi di ma nipa mi nya me kasa enso me yesofo mi ntimi nkasa eduru mmre bia na ma ye din na me hwe nipa Patrick o sere ka me ya asachira ba na ma nya asachira ma gya ni nyina akora ma ya asachira anya asachira on say na me miemia ha we de mo amu di adanse na ma asachira ba dia ye no ma asachira because I think there are some people you have to fight them. Enti misro the also tia say there are some particular kind of people be o ha sikana wanya nya no na ye omo few. They always want to see you say the wanya nyina na ayede ahwerew sa na nipa bi o ha omo tie so what you say amajima o si nyame dwuma nyame adwuma de ho de atantan de oho na nkenye nyame dwuma nka wo fa obi nkonua de to ko ho o kuma no ono sole ya no asa ka atro say me ne wo problem adenti a mate wo ho asem obi abeka ma asem akere me ne wo ne nam test me ne say e yampa say what is da bida and I live a stress-free life. And then me took car, me to me ko boil sa na ma ba fie. To me boil sa because I solely be any ho na be say brefie ntem na obey ya sorry kwasi ada imu me kwa asole ana me su. Kwasi ada duro na me kwa asole ana me su gu me mu. I say me ni Mr. say ko sa na ma kwa asole. And then me to me ko boil sa ma ba fie. Me didi ana ma da. Me feel say me ko baby ana me ko. I've been enjoying life and living a comfortable life. Oh now ba sorry now say me to collection $1 billion crowd the more OPATAFUOR take it. Nti we are saying there make sure say you live a decent life, but to be honest matenas ya checki ehunu say enipa bebre omu hia moa eye character eno omu hia ebi muade ebi ye devils ebi ye evils ebi ye vampires. They are emotional suckers. They will suck your emotion. They will stir the beast in you. And maybe make sure say those people you allow them to get closer to you, they are very clean. They are very clean. They are very clean. Very evil people. And yes, I won't mean maybe no. Na eniyama bi ankrofo bi dia aye wunti no. Na u behave in a weird ways. Ubi nte wase. De bia ya ampa ya mebo ne se yawo na amafamu no. Ema awurade mane ma enka bi mu na memfa affecting krofo. Eno na ya na I try to let things to slide off. Now Masai free, reorganize myself. Now Masasre. Hey, I've been through a lot too. I have been through a lot. Obi ohokura. Chese nebusunya kura enhwe ne said ye wo hwe no. And so still say nipa we be ebichina baby. Asem obeka fa wo no. Ubedwene ho a wonti ase. Ubedwene ho a wonti ase. Abrante ba ko bi
no ani tiri na ye odwane free bushen kame chini jeli no straight odwane wo minimu baabi a ye ba bushen ya na ja obi ba be ba hobi na ne nam ho eno kura no me sori a me twa sika na me de ama na omo ba sori foforo boy no sori a na abegina ho no oje wo number no afre wa no atrace no aba ofie a no abeka kire o say asori we omo nya papa o na animu ya na ombe so but eduru mire bi ombe reject o tie ni o na asori no onime na shase enye ne onime na share asori na se enye ne o enso asori ni ye no ma biture no e kire se me nye papa enso minim boy no boys are na egu ha no mo bo drums ena ede ne ba ye se wo se wo ye nyumtu news e den me kwa me hu ne nyumtu obi oto no hono nipa me nim so oto nyum asoro wo minister Okan but me nim na ne nyum bi oto enso wo se wo ye nyumtu ni onim na sha asore na se Okai way back 2010 2011 2012 pa bre oni ma bre pa na me nipa bonini na ode sa thought we ato asore batirim nti asore ba ni hu nkura na ohu 11 or 22 okura opatafo ese wonye mesoso minnimu no nyese minnimu ayese minnimu no se minnimu no kura no wakasa asem na nka nyame yada you just came to Bushen 23 or 2023 either 2022 or 2023 and now baho and no kura mpo na baho no wodi wade sre de betu Mr. Oseyani enti eya na ya support o kakra no abaji pay kakra we ya no abaji pay kakra asori bia ni ho obeye saada enso so otimi ko gina ba bi no asel na me ye case na said yes shame no na I blame Mr. Osei. Mr. Osei is a typer. He has a generous heart. Me, I'm a mafia guy, so I be killer being. That type mentality, no, I get it. Say, hey, I mean, I'm a chain now. Oh, come me man, fresh beat. No, I rap it along. But Mr. said, yeah, me ya so we no so watch no ama akwana pacho. E hye me pa but ni nyina o mitrim. Ogu anim ase for no reason. Obi ani ho no mo say Zenit me pamo na onye bone. Na me obi a I'm a father. So I don't literally go out there and disgrace people. Whatever they did to me, Biana, I have to make sure say I tolerate people's excesses and then condone their evilness and nonsense. Their rubbish. I try to condone it. Why? Because you are a leader. And at the end of the day, these same people, they will try and come out and say things out loud here. Nina said, yeah, and to stay away from people. Me a killer, me catch me a killer. No chire say me kum nipa da bi, but me chiro say me a Ashtown boy. It don't say guy no anya better sa. Me Ashtown boy. Ena I gwe mo jane kakra wo mi mu. On say yeah de ache okura na enye tukwe kakra bi ye be ma wo de ade aye palaba sauce e de di mu. Enti me no on say me ne agwefo na tena ye. Enti nyame mu tukwe kakra na wo mi mu. Enkra de me no mo ntena da. Ba me ne krobo atena, me ne agwa atena. Ba krobofo no me mpe omo nante because krobofo are soft. Krobo people are so kind. Krobos, they are so kind. Their hospitality is a top notch. I don't like it. I don't like it. I like my Igwe people. Igwe people there. You see, the Igwe man, the Ewe man is a principal man. You misbehave, he deals with you. When you laugh, he will laugh.
If you frown your face, you also frown. That is how a whip man was brought up. But the Asante man was brought up in a state of pretense. Asante man can hate you, but he will pretend. Me, I don't like that. Kwajapi Asante, tonight you are an away, right? So me, that be my life. Oh, Bobby Mafia, me Bob Mafia. Me, you see, intellectual wise, I'm capable. I've prepared. Spiritual wise. So well, him say me home and whom me go my battery doors. Inti imagine say me Bob Mafia. Me Bob Mafia sir. Me Bob Mafia sir. Huh? Inti never be ha. Mama Dina, ubi a wafu mu bi afa che no. Ma ne mfa ne musuo nko. Na live stress free nya sa obenya akoma yare. Eno na aboa mi o nka mbeti so patafuo. Ka beti yes so patafuo we bu ahwe we wu kra. Because anioma ni na mitiri mu no e doso. Mafia o ma bomi no. Na aboa me so amahu the realities of life and how humans behave in a society. Keep it, let it go. Obi a wa ha obi a no emfa no ho asem nhye otirimu da. De bia bompaye na Awurade emfa empuntuo mbra wa brabom netimi ekonkan wa brabom. What you say? E basa nyame be hira. Eno na me mede ni namu. So try as much as possible and live a stress-free life and forget about what people will say about you. If you are no good, oh Mafia, say enano sofu bi no aye no sa wa ben. Na me share that dem nsa fa metirimu keke na me kan sem bi gu metirimu. Enkopim se meye sakora no sofu no onye skada. Me na me ka kire. Na no me gina baby be nkan sofu bi, sofu maami bi me nkan. Me gina baby o na sofu maami ya be di matem. Man kasa. Am ya adie bi, me ya adie bi gu mi nsem. Se enkosi se me sin nyina be tutu no onye yie. De bia me kasa bia me wo esin bia sofu maami no onye yie. Ampa so onye yie e come to me di woni ni kunu sa. Enipa kura na o ma sori. Oh Mafia man, me bomb Mafia. Some me wotumi am the bomb Mafia bebre kwa. Me metumi abom Mafia bia bi. Me hwa na obi yi ya na madani sika na ba me wo. Me peso an mani man. Charlie ma me cancel now you OPATAFUOR me a bad guy. Mafia. Asọfo bi a na omugugu o na omo se OPATAFUOR de we small boy we hwan ye be bre na se omboa na omusire na omadi ubusa omo $100,000 kro omunya ska omboa na me na metimi ama obibi ama ode aye bibi nyam na tumi ni wo me ho me na sokola afia na wo me ho me na sokola afia na wo me ho so what I say na me ameti mama sokola afia na de aye bibi no chale mi tia mo nyami shira me be hia mafia ma me bo mafia sin obi a krofu obi a ma hye dade o magu afiase me se e komndi wo mo sa 20 years o mu ntimi mpie da agi se me ama bie gate no